Produkcija u Slender, dragi moji, dobro vam jutro i dobro došli. Jedan čisti zornjak za našeg gospodina, za našu pticu iz laktaša, gospodina Dodu. Pa je tako, dragi moji, Dodo, ne znam da li znate, rekao da je BiH jedina zemlja koja ne može da preživi. A rezolucija je neobavezujuća. Ja ne znam zašto je ta rezolucija neobavezujuća. Mene su učili dok sam bio mal, kažu voli svoje, ali poštuj tuđe. Teško je se ono suočiti sa stvarnošću, sa realnošću i sa istinom. Ja znam da je to jako bolno, ja sam išao tim putem, ja sam se suočio sa svim svojim istinama, pogledao se u ogledalo i rekao sam sebi ti si taj. Ti si takav, kojem takav budala, ali prihvati sebe kakav jesi, pa tek onda pođi da mijenjaš sebe i voli sebe. Samim time možda bi bilo lijepo i za naše građane iz Republike Šumske da se pogledaju u ogledalo i ne samo iz Republike Šumske, nego tamo i malo desno na karti kad gledamo, znači da njih sviju. Bilo bi lijepo da se pogledaju u ogledalo, da reknu sebi istinu u oči i da pođu putem istine, jer ako žele da se pomirimo, jedino to je način da se pomirimo i bilo bi u redu da počinju da poštuju rezoluciju o Srebrenici, a ne da promoviraju da je ta rezolucija neobavezujuća. To je naravno, dragi moji, izjavio Dodik, otišao direktno tamo na Happy TV, sjeo sa onim voditeljem ćirilce i direktno izjavio, znači, da je BiH zemlja koja ne može da preživi, a da je rezolucija ta koja je neobavezujuća. Pa da li ste mi, molim te lijepo, stanju i na što da se obavežete i za šta da se obavežete, jer sve mi se čini da niste, jer očito ni te svoje rate kredita niste u stanju, znači, da isplaćujete, pa znači niste u stanju ni da se obavežete da redovno vraćate kredita, kamoli da se obavežete za istinu i da govorite istinu i da živite istinu i da prihvatite da ste počinili, odnosno da su određeni ljudi među vama počinili genocid. Onda se nemojte čuditi kad vas ljudi nazivaju kompletno genocidašima. Prvo ste to propagirali, znači ne samo Dodik nego i Vučić. A sad, znači, ako ne želite da prihvatite i znači ne poštujete i govorite da je rezolucija o Srebrenici neobavezujuća, onda znači normalno je za očekivati da će narodi Balkana da vas sviju proglase genocidnim, odnosno da će vaš narod, srpski narod, da proglase genocidnim, jer vi to očito želite. Stoga, rezolucija o Srebrenici je obavezujuća, možda ne za vas, ali za 80% ostatka svijeta jeste. Samim time možda bi bilo lijepo da se pripojite ovih 80% kako bi napokon mogli mirno, odnosno kako bi napokon krenuli da živimo u miru. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog zornjaka, to bi bilo to. Ako vam je se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, stisnite to pretplate dugme, zapratite kanal, dragi moji, to vam je baš potpuno besplatno i do idućeg gledanja i vidim se.